nhớ rồi nên nó cứ là cho bên tổ cáo sẽ hiểu câu đi rồi giờ hai tiền nó cứ sợi chạy chia sẽ xa để chúng ta không tung về là nó tổ cáo mà ta chụp vào rồi giờ tiền nó cứ chỉ cho nó mà cứ chỉ chụp vào nè xí mũi chứ tham ăn đã là xí mũi và hai chụp vào nó cứ tao nó ta chơi sẵn nó đuổi lòng mình cho biết sẽ đem tao mua rất là đau nhưng chúng ta chạy cứ đi làm đất cho một chuỗi răng rồi chạy đi nó sao lại đi nó đi người ta sắp đây cái hai tiếng cứ tao nói lại cũng chắc tao hai tiếng này chỉ đang ngồi đâu đi nó thảo nên cái là sao thì nào thảo nên tao còn lại cũng sẽ được kia tao một giờ đi nó cho là chùa để chúng ta tuần không nó lo sai tao xử lý không cho chúng một điện này cô cho nhớ từ nhà xe trong gì là chính trị xí này ta chỉ cóตัวเจ้าเอาตัวนั้นจะได้ทันเนาะกูอยู่จุดต้นจั่วกูอยู่จุดต้นตัวก่อนจีสมควรยี่ลิงตาทนนี่แสดงการเราใช้เตาเอาตัวนั้นเนาะตัวเป็ดตัวใส่เป็ดเธอตัวอยู่ตัวเขาตัวขมอคอร์วินกูอยู่จุดต้นตัวจะกูจะนก่อนตาลินตาเตาตัวอันนี้กูต้องมากับตัวเธอแสดงได้เลยใช้เตาเดี๋ยวกับน้ำไปเชียร์นะตัวนี้เราซื้อเป็นของสกัดนะเดี๋ยวถ้าให้มาเชิญกันก็จะเลยตาหนึ่งชีเบียก็เจอเจอตาชีเบียก็เจอเจอกูชีตาดอกกูชีตาดอกกูชีจินตาซาเมโอ้ตาดีโอ้จบจบเข้าใจไหมจริงๆอะไรถ้าให้เขาเขาจะตัดตัดตัดเป็นอะไรยังไงขึ้นมาตัดเป็นอะไรมั่งมันตายจะการเท่าไหร่จะต้องพูดนั่นเลยนะว่าเจนตามไม่เจอนี่เราเจนได้ชิ้นสุดแต่ชาตาเดิมในเย็นๆแล้วจะแล้วนะให้เราเข้าอยู่ให้เราสวยที่สุดIya lalu suai tiap ketan hari. Nama Jeko. Habis chúng ta chụp khăn người ta lại cái chúng ta mua cho đi nó trong cho học. Vậy thì cho cái đó nó nè thì em bắt tôi. Thì ta bảo đi chặt mà đi đào là cho cái sao.
đó Bạn đi chơi luôn. Nhớ cho em. Tuần, cái lực nào? Khai cá xương. Gì thế? Khai tiêu. Hãy chỉ có giờ mà ta đi cho nên ta. xử lý tia cá hàng đó không luôn nữa rồi Nhưng mà chưa à chị sợ không có hả phải à nó bé bé lên tụi cáo à sẽ suy cuối là tụi tụi tại sắp đợi á thì mới cho nó đi liền rồi nó đi chụp của tòa hành nữa khôngยังนึกถึงการเราเจ็บนึกถึงสิ่งที่เราติดตามเจ็บปัดติดตามที่họ ba ติดตามเที่ยวป้ากดไลค์กดแชร์cho thế nữaป้าที่เที่ยวแล้วăn đi kìa ăn thêm chị đi kìa ở điểm qua mất khắp nó rồi đi kìa mà xin chị đâu lại ra bye